Kaya sanang tatong kumalati din sanan. Tumbayan ko dot mga sikaw tokod panghakan kinarahingan. Isang bot nakatalib kagut doon na po mapatadam but mantad di kinapagyampayan dati. Isang ko ni habom di na ko pagyampay di ko sadop nga tatong kubay no. Ikan sanandot asanang dati piramutan dati. Ada puang iti kapagyampayan dati tatong kubay no. Ano misis at ako po isang sambayang. Kinarahingan asundo isang kerjaan sorga kung sikaw da timpo da alumis insan pakagudahid gunoon montakot panambarasan nagi pinsingilaan dahil boras-boras no kung sikaw tuwa insanan pati nga paparikot tot umugoton pansamakan dahil kumadya paingka ako nagid isuanggot Columbus diti panambarasan ti nga ano kuno kasirabon na ginamo isang makano kumungay ti pelajaran panambarasan miyantak kadaw di karahyan. Tinasambayang dahi isang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, pengkuro na tabarot. Tatuang bay no? Ikalansanandot. Pada siyodop kopiyo. Kaya nga, haraw na kantay mudu tudu. Subuh-subuham nakarasamo hiti dito nga puji Tuhan. Natanduli at piramutan. Muti asanong piramutan di kadaw nga. Ay, anana, rupa tempo iti kata sorong. Di pukul 1 maturid di ay mining kata-kata. Okay, bayan na po hom. Rahyan ako mangimbulay ditit pelajaran dat api guli-guli tamod na dati tumbayan ako dat lobby pa ko nakatina tako na ngay lobby pa ko nakarati takotit kamoyan iti nga haro bugyat timpud olihwan da sumon mo kadang-kadang kat Taliban sekira mo ipakisada inapoit kagumuan no ngayon da tulun nga ihire panangisawa kano po kahir sawa nga hiri sarayo. Ndam Taliban nagindi hiri papansuon katangawlon ki Taliban nagindi hiri papansuon nam hiri nagindi taw gumu asada ki. Ingka nagitit ay basan dati mayati boras-boras at ay maya kitab nga borobisanto mo dila wahyu nga Taliban nagindi na to di tanga-tanga. Jadi man tadi di hom ay ilo nandad ay bulayan dati hingga karay ta kamoyan dat paniakanon. Harot tapat pala nga mo ilat kinayon non dat imilat akad imbulayan nga miagali di talu na pala nga takay ay nakita ko suway ka umanta ko pinsimbulay ino pa ikapagulo kasandatan iti panambarasan dati ti nga karay titi takanon iti takanon dati pangkanakan toy ko iti suang talon na milad akanon ilo ngano panda borsa nga haram halal. Saira no po dot nawon sa titulun isuangat kejadian pasal 1 2 nga ino pa inailan dati pangakan nga kano pa dilo nga tua-tua no subuhom numan borosad ini kilinso ka ay sa no pa di linso ay akan nga galatong nu ay sa linso punti haro linso ka nga tok kadang umbal-umbalid di tagutoy ito at tagutoy punti kara kumbal mo ti salitan no ibimbangat nga ay mo ti di kirabas salitan no sampipi pundo linso di tagutoy punti kara tay di kirabasam ay mo ti salitan
Nuno po nga tayo sa linso. Nanas, ay mega liharoy nanas. Nga itangkor. Tanomon mangkuwo ko ni ulom ako kumbalat pabibito linso nanas. Nga haroy ta kita kun iriho no naman pabibito ka. Ke. Jadi no ratian dati antakan no pati kawon sa titulun nga ino pa itakan ng nilom tua-tua no buah-buahan. Ato kamilad iwalan nila to ay ilo no pinatantod pangangakak Mandela akan no pangangakan. Borubuson. Isay na po borubuson nom. Bah. May gia pangakan di puntid it akaloh-kaloh po itapo non sok kopi lagi. Araw nag-iit nakumbala ko piro-piro hari manuhod mo'y pangakandot tua di kiabasat ang koro po ka tay ka itundok nga nakumbala ako'y kontok kumbalo no Rolanda tiyan borubuson may tay irit ni ko itundok tay ka ituan di kiabas biabas ay no kontok doho umbala di kulit ti madang o bisa di kulit ti madang at kontok na diha ngano po ano kulit imbosihan mano bobogo tutuon tingko lasuan po waig nga buli no inumon iyo di piyahot ay kaitom tay kakasimbanit watik di waig nga ay oporot o sanong kay numan kulit ti madang sanong kay numan umbal ni tasod norwalan matutian ni rin minangakan-ngakan poy numo di kulit ti madang ngatok akan mo ti siyo kano pa kayo rin nga itundok kagasing nakumbala ko hom antakan no padit mininsing kumbala nga ko di kaubata karol tiyan kam itundok kagasing ano kontok doho la kakana ko dit ngono po sapawo itundok gasing irinat nakatingkod dat arolo tiyan di kinatingkod do no matugya did umotalo na di tadaw katok ay goriti mo ti oy nga paduli yang penting nalingasan lah jadi ay karay tua-tua sayra na po din nakadu sa hititulun pengkura di nakaturo na pangkat pangangakan mantadi kalas 1 dogi kalas 1 kadusoh na di nga katurun na di kalas 2 pangangakan kalas 2 takano mo tidit tigi ino pa di kumonda kalas 2 di nga ay miuhop di lasuang talon na makan mangkani suang talon dat ay rarapawon ihati nga mangakan irin di kamoyan dat turun pangkat pangangakan mantadi kalas 1 kalas 2 mihampit ako na di lasuang talon pinabanar di kinarahingan ng mga kandat iti sakot-sakot nga hibat titulun mo mangkanto ko lot ay tit ay landa tit akanit nga kano na pumatid o nga paus ko o nga tambang palanok hinanapod do kayo hom alako kahit suang gatian dat akanon natulon di kamon panangid hitinapod arang ko gisak panangid
inti libon nga gisaki ka. Anu ni suanggetian iri man polosuo kanon. Apoit-poit ako na kumbala. Apopoit kawo kon. Kalas nunu na di. Kalas nunu na di tiya di dia. Kono kon di miya ho kalas sa tiya di. Nam tok miuhup mang kugyad. Topot ko piyo. Itiyo di. Saira na po di dot ay pinaydu nakasaliwan naman tadet kapal batara nu nga iti na po di tulun nga pinabanar di mga kandat binatang suang talun. Girid te ka kalas 3 numo ti di mga kanda suang talun tumanud dit pangaturan mantado tua-tua pabanaran na berkongsi te ko mipiyaan di suang talun nga pangangakan. Tumbuh-tumbuhan la sakot-sakot. Saira na di naluyudan ti pamagunaan pabanaro na di mga kanilat ay dupot-dupot ngay. Nga pinaborosam nununo akan. Di akanon ko ti tulanut. Kapotoy ko akanon ko lot tugarang. Ay so hindi na retanda ti di. Isa no po kita dati diti nakura to anuman pasuratan iti akan iti amo ka. Nga miampay daw mato hom tulu dilo sendiri ko kita hingga akan hingga amo. Binoros gyadi dat ino po hit amo akan kadboros to ko teko ino pinaritan lo nga yang haram sumuang na dari batara nga duo na tinan. Tantaluhanam karud. Mipasang. Jadi inu ikaruhang itangana kemenangiwan sumuang ibiawak duo. Akan lo duo no ka. Suang itulanut duo. Ay akan duo no tulanut. Suang putik. Piro madi putik. Duo katuro Suangat karabaw piro. Duo. Kali piro. 2 kali 7 14. 7 pasang. Turu. Nugala di karabaw turu. Kana karabaw. Suangat tingaw duo. Akan tingaw duo. Suangat punay podo mopat. Akan lo podo mopat. Nga ay di ore tanda akan antakan di halal ka. Halal haram. Jadi ay dati kita numan pasuratan hingga halal hingga haram antakan di batara nu. Kuaan po nga miampay da matoh di ilom kitam ko ilo ilo duo haram ilot podo mapat halal. Iya di bodire nakuro tu api na surat kam iya di gia. Atarang ogirot potamo di osaraw kita dielo. 1 pasang 7 pasang. Saira di dot ay saira na po did no kasosot iti luyud. Hirih na di sinumaliwan nilo numandi pabanaro dot mga kan iti binatang. Nah, noratian ta kunod gisombo hiri. Nga haranga
Nunu nga, okon ko oinsanan no pa'y suang talo ni di nga sinho kinarhingan dat tay ko miladatid akanon. Ay numan ponhuaid akan ngai. Eh? Hingga naray tandat oinsanan no pala nga ay miladatid akanon ka miagal nagi kadaw iti sakot-sakot. May dagi ada ko rito nunuhi sakot ta aakan. Eh? Nga harohi sumanda ko man tadet ay Thailand ni din nuno pa nga akan gi ay mangkano korut tok haro hikaratet ipe lahunay nga akan irumput Malaysia nga ako nakakita siya mga kanla sa di no koylo tumano dapat isuanggot ay kitab Kejadian o kita dati dot hodid ayat ketaluh Kejadian siam ayat ketaluh nununo pa'y momogiom ipa'y miyaw nga asilita kanon nu pinatahak kumadiad o insana nilo miagal nagi kadaw tit sakot-sakot to nga tomo to kada to ko pomogiom kada pomogiom but akan mo ti iya di dadi komono pa nga iyati nga akan ni tumomogiom kitab Kinawan Sayan Buk Kasiam ayat ketaluh insana no pa'y momogiom ipa'y miyaw nga asilita kanon nu numan ku patahakod o insana nilo kumadia miagal nagitit sakot-sakot to nga tomo. Okay. Jadi artian dati dat iti no pasakot tid pumugunan tim to koy akanon ngay. Ipi amang koy akan nga to koy arahian da sumono gi. Iyo no po osoro ko di tangangan akom iti no goraw ko ay ako no arahian mangkan goraw. Sak tumis ko man samaya manok ay makanin no kapiyo nga harano pa suayom magalay pala nga nabadaan di katalib bubay no lah. Jadi kada borosolot ila akan kada borosolot amu akan ilot sakot-sakot ipi ay akan nga ato koy milembang akan ngay haray amang kan sayur manis haray amang kan tuntugundok haro ororong kud ino pa'y amang akan da sayur manis kam haro ti giton ka topot karit di amang akan da sayur manis amang akan da goraw haro ti giton kabo say dakot amang kano atandasan di haro ti giton nga asaro ihadi karohang nga misapilot goraw to boros pod ako na po sila padila boros nga ino pa'y goraw nga tawadak okon ko tadak tawadak goraw okon ko kon ko'y tadak kumon da goraw bobos no bonad ay goraw buganat labo puti tawadaki ka yang penting akan lah. Jadi ilo no podit naray tanda hiti nga
miagalila sakot ta ongotomo. Kejadian siam ayat ke-3. Kon kainsanan iti sangin sunod-sunod akan dati ipe akan nga to kay asagaw mangakan. Ila galinting mangakan ko galinting. Tunduk kagata singkuro. Ila wadan kumbali mangkan wadan mugi itamulok. Tahipoy. Ara komal makan tahipoy. Kukuran na hit gunon na manubo. Isang insuni-suni dila komulakan man panubo. Tumbayan ako ni ko si pangakan nga ito ko ndam ato ko'y mangakan bo. Kanit, kawanit, kanit imangko. Kontak no di kanit ilat sakot-sakot nga Jadi nukad hiti. Patakon kulot suang talun miagal nagila sakot-sakot ang otomo. Umano po nga akon kainsanan da akan dati lo sakot. Ato kay akanon ngay harohit yadan amilo. Akanon piya nga umunto kod ay kirasun mo tilo ngay jangka panjang ka. Oray tanon do jangka panjang nga hirin di aataman. Sen kay lumonopot ka piyo. Okay. Salinay da pira-pira timpo karikat na di zaman Musa numandi pasurato ilat pangakan-ngakan. Bila dati daw kita hadid imamat hapada miso. Mantad ko antakan no padilom no lihuan naman. Nam ano din ilan matuilan. Gumu ni takoy lo. Hingga akan hingga amo. Antakan no pa di zaman nuhom akay sunudan tu miyang paimaton sendiri ko kita kod hodit satu pasang hodit turu pasang. Ila satu pasang amu akan. Ila turu pasang milad akanan. Okay. May da alihuanom ayat osilih nagi dat pangintangan da turun-temurun nakasurat ta isu anggat imamat pada miso. Hingga hidi kamu yang dah haram hingga hid tidak haram. Manda ko basaw sendiri lah imamat pada miso. Harohot kalas daw kalas kumoiso apa tegakod. Apa tegakod kumoduo ihilad sanging pasi-pasi dihilawaig. Kumatalu nuka kumatalu. Harotit di pamurang ngaranin lo suang talundat manungkamang marayap kadi do malayo. Gadi lo marayap di dusun naliwan kuno di. Gumalampot. Miagalot kapagal anu padhiti nga miagalin lo tongo tikus tay ko bonong tay ko ila siput babi kana dati lo tuntul ila na pa nga kumamang manungkamang mongoriap ana kanon kumaapat iti tumulod serangga tay ka karangga ano po nga kilaw. Jadi ilan na po di 4
apata kala sila nga ato kay pagilon-olonon. Hari karaytot, kanila ho di okoro opo ka. Muntak na polopo nga ilo nagadu. Ay apakay muntak kit manok karayto po. Sekira na po did asal laki pohom kanam iyati iyati nga kanina saragayaan ta muntak kay tipo. Nah, jadi ato kayo mila pagilon-olonon nila natur na 4 kaki iwaig iti santulod-tulod manungkamang ila tumulod at sarokoro-koro tu natur na pira-pira hi kategori. Jadi med labid atarangom manod ako basawlah di imamat pada miso. Iso na po kasariit ori tanda tu tangolun lang nga ikumunda kancil. Nga akon kay palanok itilod kon ipalanok kumonlo. Iso suggesticus la kumondat kancil. Palandok siyo. Kumanda palandok. Kuno po sila pwede nga hara iso at tikusay kumandat rock hyrex karidi. Man po dako typom o kita na rin rock hyrex ka. Jadi palanok tay ka kalinci. Ilo diolo lah. Bahasa Indonesia agi. Nga palanok kan po dati ditim akan. Mati di palanok ko eh. Haro po mang pusompo hilad icebook. Atuk kusapuluh na dim iso na ginembulayan dati la 20 kinenon man ko malay ta sikap nga harong nga kano po dit tangolun sayra no po din napatay teko nakasalip Yesus o insanan no po dilo nga natabus no gonop nakatalib amino po kinapatay no miiraha di siyo nga kano minomorisi ngayon ay so no di haram. Ay so di haram ka. Ino pa tugay kinapatayon ni Jesus idam nutay gyan naman tabuso di ba? Nunuhan naman apa yang ditebus dengan kematian Yesus kan di dalam malayo. Nudi numan di siya tabuso hindi kinapatayon. Ino pa doon na kita ay siya ino pa kinapatayon siya nga kani ka mo na busil latingaw. Ay naretan na handiam na tabus nga bodilo tong karabaw tong sapi ilo tong bakas tong tulanut ay si mo ti di naretan na tabus sila tong tulanut nga ino pa doon na kita iti natulun iti natangawlun natabus nanuan ta di kasiwatan dat ay milad minsan mo kumakinarahingan labi kasanong. Sakira no pod haro nga tumbayaan takod sayra no pod nakarikat hilad perjanjian baru nga hara di pangiwaguhan ilo hadid imamat pod miso. Sakira haro pinanimbanan omon no pod diom sakira no pod ay ngaran iti. Ay sangaran. Friendly. Borasan na po dati ila na po friendly nga dyan na mahitipendit sinumaliwani. Sayra na po nakarikat po da taon simbanay na di nga ilangaran. Ako na di ko friendly.
Frindai kadi. Iya dina pa nga harap pinanimbanan penjenamaan semula. Nga kita dati dat iswanggat kitab ay so penjenamaan semula hitit karaitet binatang yang haram dan yang tidak haram. Sekiranya pada haram haron na naraitan hingga kitab dahil perjanjian baru. Nga aiso i kamano pom pati lambu silat ay hingga halal hingga haram. Gisampiad perjanjian baru. Oke. Nga mantadet kinapatayan di Yesus gunoon di dati dat tumirung tokod di pangangakan dati. Saya di ana tabu silat suang talun nga sompo magunan bono tabu siya di ka. Bisa kinapatayan nam irahan siya di sompo magunan ni natabus ka. Haro piro-piro hot ay naraitan iswang kitab perjanjian baru. Mila dati diintangan iswang Markus buk katuru ayat kaiso gisom dat dunah padam taluh. Maan kuno po ini bayam manda ko basawo. Okay? Markus buk katuru ayat kaiso gisom dat dunah padam taluh. Antakan na pati nga Yesus miyampai di murid-murid daw nga narikatan dat pira-pira tulun mantada Farisi ahli Taurat mantada Yerusalem mineruba di Yesus. Hirin na din na kita hilo dat inapahit murid-murid di Yesus nga makan miyampai longon dit sa samu tu amin na mo. Sedangkan di irin po nga ay adat istiadat dielo. Okay. Jadi isuang po Markus buk katuru ayat kaiso gisam doon padam talo hilo nga akon ko minamarait ay halal tay ko haram. Okay. Suway ko adat istiadat Yahudi ka. Sekiranya po manombora sila ay karay tatakanan nga numan di sa tulisad haram atau halal. Lohodid tulo da panambarasan. Ngayon na po nga ay minamaray adat istiadat Yahudi. Yati nga mamaw gibad apo makan mo. Halip yang mamaguna ta kasudu sa sandok sikang panuno nga mamaw gigya kasari mo. Ay gya aratila adatilad sa kiranad ay kalanggarat dong kinorohingan. Jadi isuang po Markus buka turo nga kareta adat istiadat. Nuno adat dialo apakah kana mamaw pagya. Nga haradi isa ayat tat kaubasan na dati timbulayan da tulun isuang ayat kapadam siam. Tu okon ko isumuanggat ikabang ayat kapadam siam. Okon ko isumuangga isuangga ginawo nga hilatian daw. Ka akan nuntakom kasuangan pagya nga may giswang hilatian. To kompatamon lumutindad hilag gamban ka. Saya kaswabon to kom oposik ko nga pukulampat ti kapukulima nga mobong-kobong kon datantut. Si tay adi. Inapainakan di ko sa dapom nga di patamo hilajamban. Iya dini pangangakan iri na hukum iti tinandati
kadati proses siya hingga ta gunon patamon. Iya din naborasat karay ti latakan. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Man tadi di kade Yesus halal ngai iti kah? Semua makanan halal. Harodua hit perlu datid intangan dat iswang ke Markus buka turu. Umaiso na po nga ino po hit rinay tandisiyad ainsanan no po takanan nga halal nga it sangidayak kaantakanid di. Akon ko pa yung puli pamagunan. Ipaindayak antakan it mandila akano murid-murid di siya. Jadi pasti tatap na di ino pa di sangindayak nga akan ngay. Tu iya lagi mangakan. Akan ngay. Ikumadua. Makanan. Ilabor kanan. Uhutan ko yakaw. Ti dia. Makanan iti ko okon. Makanan kati. Okon. Okon ko makanan iti. Gihom pa kago o gumuin mo titi. Iti buk makanan ko okon. Okon. Jadi ino po'y akan nga makanan. Takanon. Ino po di amu akanom okon katakanon. Niyagal iti pen okon ko iti okon katakanon. Jadi amu akan. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi ino po'y akan nga halal. Ino po'y amu akan nga haram. Jadi kunci na po dilo nga makanan. Akan na po lahodi makanan. Ano po akan okon ka makanan. Maksudnya halal ino po'y aakan hindi nga haram. Kada ko kabingung. Oke, jadi tamat Markus 7. Naratian matu udah kayo. Oke. Kalimpusan. Tumatak ko din. Kumuno po nga manuhot tumingkod. Iswanggat kisah para rasul hopon. Petrus om Cornelius. Anaruh na di titong Pinay. Nga maanta ka na pa inibay lagi. Insan timpu di kisah hopod ayat kahopod ang miso. Ayat mantad ayat kasiam. Pikira-kira pitanga daw insawat tay piturus sa kaywalay daw may sambayang. Kapuriman siya losonom ay may dadi siya akan nga dadamot at man pasadia ita kanon. Isya na po nalikupan do roh mantada kinurahingan. Kita na di siya ay no kabatawan lintuhon na di kain dat alab dasangin tide nga
imo pipi hirid pisuk sudut hiri no pasuang idingat to komo gisuayan pohot ay suang talun nga tambolog miampay da boros tungagay piturus may pila sa ilom akan ka ayat kapadam 5 kapadam 4 amu Tuhan amu tu aku pemati kaum balamang kandanui haram pulang ino pa ikantakan ni dinga gisomid intalu katali bapadid intalu kakakat tadi kaaguri katagak iri na di muhat-tuhat di Petrus madit di kamoyan ni di ka ilo nomati anuan datang ulun tadi ka perjanjian baru kinarahingan manuhu sendiri di Petrus semangakan nga ay siya mangakan di kinarahingan pa di manuhu nga may oratian mana dako ay mangimulay mambasa ilat kisah para rasul sa hapod antakan na pulo iti na patulun da Dahudi akan ko Yahudi nga milad misampuro nakura suay na pa ko Dahudi yan dilad bangsa haram haram bangsa haram niya galon da dati kamuan da tulun da kafir sumano kafir lat Kristian ka jadi hiti na padi nga tulun da Dahudi ino pa bangsa tinarus suay nga haram pamandelo haram koritan iboros nga antakan na padilo sayra na nakori ka ti Petrus dahil walay di Cornelius no kadisyo kisah para rasul buko hapod ayat 34 impun namati di Petrus sa monomboros kasyo to kamonopot ti pamadidot ay noratian kuno di de kinarahingan no patim papisuay da tulun kamono pam ina pay tulun da Dahudi ay so kada kaw na di pamaraitet ila no pa bansad dusun nga haram ino bansad murut haram bansad momogun haram ay so na ditiya dini nuno na pay suang hirit tabubut di ikamoynud haram nga nuno na pay ay okon ko haramilo kakinarahingan kada na dati may paharam ho right to padi ko katumbayaan ng insanan na patulun nga ay haradadi keperluan karati katarimo di Yesus. Ya, jadi isuang kisah buka hopod toko ni ka karait ay suang talon nilo tay ka ilo haram akan kamu nga ilo no po nga minangimbulay ikarait panombor sila tangulon di laid tinaruh no pod suay ka Yahudi nga haram. Okay. Jadi tumbayan ko labi pa konoratian dati muntakit asaro dat kapangimulay lo kumano pa nga iso na buhot pangiwaguhan kagur kumadati karay tilat pangakan-ngakan nga oratihan to kay lo hingga dita oratihan to mo to kay nga ino pa'y kabaling kahang masalah to katitang biday nga haralo po niya kanon. Po niya kanon. Iho piya ka daw nga. To aragang po dihit. Haro tigahit. Gipani did ong erada 2 tunturo mo. Lungan. Ay.
kadang-kadang kadang-kadang mimbulay ti paniakanon mo, o kon pondo himonu haring na hirih no matindad. Hindi ilano mo no pot kapi ari bo nga arikot no pala komon no paniakanon iri no iso oralan kapangakan. Tok harpo dadi kungkungin ding dia. Jadi tumbayan no kun miagal no boras kutin no ratian no dati lobi to ko pakakarati. Nga mantaditit paniakanon to ko salira dati. Gisom mo momonsed iyati na po nga ay kando dati akatay kay lolohodid ayat ti lopoy kampeng ka okon ko pasal lo ayat nga pasali paniakanon mo. Jadi ikombolutan dati suway suhon dati tumongkiad hing kay Lopez di nga kotongkiad tu asadap kagyad tangolon. Miagalo dati iyati no pohom. Naubas tako na di mangkan no manok. Sigog kadid ay sa manok. Di milom makan ay sa manok. Iya lo nga iyo lagi dati no mo adaw. Nga magisuway-suway pon dahit overload iya dan. Pasali ko dodot tid topot kapi bo konit to kabasal lo kitab orotihan ni dati intopot kapi. Nga pengkuro piya isuang ka kasihatan okuno ni dati ay ilan na po pangangakan dot kapagulo kumoduo nga ilan na pinatumboyak kinorahingan kumadati nga mantaditit ginawom kapurimanan ti tangaulo na mumbal si umbal togodo kumutiit ang anak buah di tahun baru pay ngiri kao ko diri kohon rikota dua tulun may pumonse waig iri ako pay rikao iha kadaw nga manginum-inum magid milod diri mo o ngay mo ti pumonse waig nga maginaur di hot niskipi tahingo daw ko atok kung manginom ko din daw ako kami mau coba wah ka atok ko na kayo ay mo ti di inumanin no sa imon ho ako mo panginumin daw kako posawgo mo ti posawgo kago iti no mati at timpunan da karatuan dati iti mumbal sira na pondad paniakanan ka paninumon nga mimbulay nan dahit siumbal kumbal ko nun do di tok asadap po magyati hiri nan datin tono don jadi ay laan no pa dati ipagaduhan na kada na ngay umbal-umbal tu ilan po mo ti pagaduhan nilam okon ko tidak semestinya tidak sadap miagalo dati bo nagiit ang sadap na di nga iri nagi kabun sakit tu o gumugan da akan to ko bo ngayami masak tarajun akan ni mah ay sadap jadi mila na po manta ko poymogono itit katatapan da ginawod asali ay lanod pagaduhan kada ta kano ngay umbal nuga di manu may umbal o kani ka mangakan ko kamo na pwede nga kumbal ka na pwede mangakan ka na bagyan na ditid di mo kada naturya na idan tangan na kura tu manginom ko nung mumbalihay ka tok kada no ay laan no po salam kada na dati umbalay ilon no bagyan may umbalat ay nurid di mamarutum ko pilo bo
ino pa'y timpunon ihawa di kadaw nga siumbal ko kito nga siumbal o minumbal ako pa siyo iri natadan kinaratuan ko kita ko kita to nga sumanak tay ko tangan ako ago nga hari siumbal iri may kanupanda di umbal am iri no karatuan ilapangakan nga iyo dinig bo ko kito nga tok masadap to kito siumbal kaylo kayo man aakan nga mantad ko na kumbal kuno dim asada po kakananom pati lambus ko na di sunudan ko na tok paing kahilak kitab ay natabus bagya di Jesus iri kandet gunonin dahit pengorbanan kinapatayan di Jesus at ponompon edit pangangakan panyakanon hundia jadi kadaan nagpakayo iti may umbal. Aruhay akunda mo borosat angay ko umbali la garamason kang kupada nga. Nasib to pinasaw kaya di tanganak. Sa kira na po may umbal to dyan na umbalay ngay la garamason to ko. Hindi ano ngay na ay round up. Ay nga ila na kaimpunan to kano pati nga itis umbal po niya kanon po ninumon may nanda umbal ay lano pa dati po yung salam kada nagya dati nga umbalay wah jadi konsikaw kumad panghakan na kinarahingan ato kayo alimon iti siyakan sinum asadap kaget tongolun nga makiano ta kanad ay sakadung kinarahingan moed kano ta ko mamususitit ginawa dati kapurimanan dati pain tumatap di pangaturan nuno na pa'y nakatanto da kinarahingan isuang na kaposiyan dati ay tagalom o tingayaman to ko tumanod to ko lot bora sa kinarahingan kamun po nga ay si katingayaman dati ay ipagintangan da tulon to ila na tamudan dati tumanod to ko bora sa kinarahingan wah haro padala nga aputan to ko kago pahitian ta ko padat ay tatuang nabay na. Okay, kano misisa ta ko isang sabayan. Kinarahingan isong kadyan sorga kung sikaw datatong diti insan po dat nakapangimulayahay panamar sandi karait at panudukan no hampanghupan no maya na kaposiyan dahil tisam-tiso ang paingkan nagikadaw kinasanong no manukad ihay no po nga ang lidas ang agras irin na di kakuan na ilan na papangakan nga manu sampipia ibubos sa tasanong patudukan nuhit apatut dahil datarimon moed ihay no po nga ang lidas ang sihat o kaulunan dahay nga asaro ihay dot ay tumanod do karahian dahil sandiri gisambot ino pa'y usaha dat o pa'y sumok dahil kumakinarahingan masayra karay titipangkan nga asaro ihed aratu nga tumban ni haydat haros sa kadungno manahakod panghupan gisambot kanoy haydat tumilambos sa agirat tumanod dit katatapan ni Tuhan kung sikaw datatong bayno tamangan noy hay gisambot kaswaban na swab pasikihan patilambos at nuno pa'y buro-buro ang dahay tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, siyaw to kampukul 10-25 na kumadil ay patutad iho nga edit lumuhoy na dihot mato. Bahin ako po, kapiro ba to ko
Opo dom 2 hari bulan. Harus suti dati da suab. Suti toko suab. Amun po nga hari Kamis. Pagi ampai toko nikah. Lulus sebagai. Bahin ako po. Senang tatuang.